Tātou, ko ia te pēpeha a te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Me te aha, tērā te karanga a te tamāhine a Whina Kupa, tūmuaki ōmua o te rōpū, kua tai mai te wā e pūmaua noa i te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ki ona aka take ake. Arā kia manaaki hia te whāia me ana tamariki. Kua roa nā wai o hoki anga whakapaukarakia e marino ana i roto i ngā mahi a te rōpū wāhine Māori toko i te ora. I nāi kua huri te tai. Aroha nahau kia tātou. Tirohia mai ana tātou i te iwi whānui. I'm really disappointed with the Hauraki woman. He aro ka panga, ko tōna whaia a Whina Kupa te prehitini whakapūmau i nā te wero. The Constitution must be the members' Constitution, not a bunch of women in the National Executive Office. Hei tāhine rangipuru i hihi mai nā whakahe i te kaha whakaparahako i tana i rāmutu, ia hana tāmaki. That's her whakapono. You have a whakapono e ngā wahine, koutou katoa he whakapono tā koutou. You have your belief. Weho eia ki tōna whakapono. I have my belief. My community here of Panguru, he katorika katoa. E kore hoki ai e aroa tiki ngā whakapai, kei te whainua a hana tāmaki i ngā pūtea. Don't talk about money to me, about, oh, hana wants money. Ka hore. He whakatūpatua nō hoki mo te whirawhira i ngā kōrero mo etahi atu. That's what my mum used to say. We are all sinners. E whakahea na hau kia koutou. Hei tā nāno kua wareware te kaupapa tūturu a te rīki. What's going on? Are you running out of paper? Kore tae e koutou ki te tui mai ki wa koutou mema I kaha. Tērā no te pāpauri kua kore nā prehitini e takahi I te mata o te motu. We did not get that opportunity of meeting this beautiful past president who's just passed away, Megan Joy. I nā te wero ki te pau whakahaere kia Jackie Te Kani. Tukuna ngā prehitini ki te mahi I o rātou mahi. He rōpū I tīmata mai he 58 tau ki muri, I raro I te maru, tātou. Mēnā ka hoki anu ki tērā, ka kitea I te hui a te wiki e heke mai nei. Tini Molyneux, Te Karere. Hoi nō rā kāore te tūmuaki o te rōpū wāhine Māori toko I te ora, a Jackie Te Kani, I whakahoki kōrero mai kia mātou I te rānei.